تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا رسول الله يا حبيب الله رضا الله رضا الله رضا الله يا الله terima kasih amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seperti kaula mulja'aki serta ta'adim tercinta setuju para alim, para habaib, para ulama, para guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, bela tetangga, jemaah hadirin hadirat sesami-sami mulja'aki Allah amin. Seperti kaula sangat mulja'aki serta ta'adim tercinta langkong-langkong ajunan semulja Habibana al-Mahbub Al-Habib Raihan Al-Qadri. Beliau masih dalam perjalanan hafizahullah wa rahmatul umrahum amin Allahumma. Menunjukkan ajunan semulja Pamanda Kiai Haji Zurruk Makmun, juga ajunan semulja akhina Kiai Haji Ali Uraidi, juga ajunan semulja Kiai Haji Abdul Malik Hamidi, ajunan semulja Kiai Haji Naufal Maram, juga ajunan semulja Kiai Haji Umar Haji, juga ajunan semulja Kiai Haji Wahyu Bilal, juga ajunan semulja Kiai Haji Serah boleh Ibu Serah make ahli hakam ki Peleman Jepon bulai tinaki make hakam, juga ajunan semulja Kiai Haji Matribut leres lestari haji insyaallah tahun datang haji amin amin Allahumma. Mangkat no keng mun haji ma tengki share abi saos nyepre ridhan Allah pak ikhlas ma paham tinggi mun orang ki bedeh betak atau beiyat te panikah ayung griung areng sebareng bade cerita malam be nikah nipuan orang ama tukang tipu mun orang tukang tipu panika kancana setan siapa bisa pon morni kok mangkat ma ajumro nambu setan sering tukang tipu nambu setan kapan etambu bi beto mak mental pak abeli boleh gedein apa tambu boleh mental pak tapak gedein ngara kurang raja pak cang tukang tipu gelo ngari si rajaan boleh iya mental boleh katengan pak terakhir kasih nomor petok pak kan nampu petok pak terakhir pak pas beda tua koto pak mon pada setan aja bu tambuan ya mangkan mun reng ahli nipu kancana setan manter pada selamat kapi depak ka Mekah Madinah kapi haji umroh amin Allahumma. Tua aki
Lain sepo kain to perpan badai Mekah. Mungkin perpang entar ke Mekah dari Madinah malar muka. Sarang Allah paringah berselamat sehat lancar depak kalaban selamat. Amin. Allahumma amin. Sampian seamin malar muka sarang Allah paringah pada depak cukan kapi. Amin. Allahumma amin. Kijak kalau pae amin panikah namung doa cukan cak kalau pae usaha pak gi. Iki arten cak amin melolo pak kambilong mulong pak. Iki amin Allahumma amin. Pun saja para masyayikh, para habaib sabtina tak emot asma agung ajunan situng persitung namun beten kaula pribadi tak ngurangi rasa hormat serta ta'zim tercinta. Hafidhahumullah warahumullah umrohum amin Allahumma amin. Ta'ala pajukan aparatur pemerintah Bapak Kepala Desa Gunung Ranca laras beserta jajaran EPON baik TNI maupun Polri seteja sebutan kaula sangat muljaki serta ta'zim cukanda seteja hadirin hadirat para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseteja nah betan kaula sangat muljaki serta ta'zim tercinta khusus EPON sahibul hajah sahibul farah ajunan Ustad Syarah Zaitun Rasmin lagi sekeluarga bentandre tanah saja sekompak menyelenggarakan hall menyelenggarakan maulid Nabi sekaligus hall bengasapon malar muka sarang ajun pon Allah subhanahu wa ta'ala beliau ben ajunan saja parengah taka hajat teremah ngoleh gedane Allah ngoleh syafaat pon baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma tetih catet dan umat Gusti Kanjeng Nabi kecintae Gusti Kanjeng Nabi juganan tetih catet dan putra putreh sing ngebekte kebengasepon sing ngebekte kamba pujuk nah amin Allahumma amin. Kula tak ceramah Pak panika deki sa ceramah Habib al Mahbub Habib Raihan kula king hanya tormatorah sekater dukater sampai ke satu sekater malar muka deki terkater apek manfaat tor barokah amin Allahumma amin. Orang seteja kak dinto sehat diri kak dinto tempat king karena kesokannya pun Allah subhanahu wa ta'ala deres Pak secara kasat mata secara zahirian Pak atau tuan rumah sekeluarga sing unceng panjenengan namun Pak secara hakikat dan kula sarang ajunan saja yonceng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadir reng sareng make paya jepon kiai gila jepon ki Umar Haji make paya make leso kula sareng ajunan saja hadir memenuhi undangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nan hadir karena cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir karena lebur ngaji lebur semak ka ulama habaib alhamdulillah hadir karena juga memenuhi undangan tretan kak dintop pada Islam mah alhamdulillah mebunga tretan pada Islam mah bekal bunga kula sarang ajunan seteja kudaku sarang Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma amin. Kula sarang ajunan seteja lebur mebunga tretan pada Islam Bapak bi Allah kudaku bekal bunga juga Pak amin Allahumma pon jepon kula gila orang panega Pak bedah orang gede ke bedah dua Pak bedah orang panikah cinta juga nan kecintaan Pak engki apa engki Pak tong kula ada bu karaji le
engkau cinta kebeen. Sapa nika jukan jawab neraji Pak, engki kak udah cinta ka panjenengan. Jawab Pak. Oh tabah anak muda sekarang, anak-anak muda sekarang ngocak kecewe engki napa engki? Kayak mantar selamat dah tuli kabin, cok cewaan melolo. Paham tinggi? Tuli pentah. Paham tinggi? Pon, ngocak lek engkau cinta kebeen belum tentu diterima cintanya. Engki napa engki? Engki napa engki? Lah nika kulit serang sampean saja harus sadar. Apakah saya ini mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diterima cintanya kita oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halus mikir Pak. Tonton Kanjeng Nabi sayang dek ke umat, cinta dek ke umat, nisar dek ke umat Pak. Sampai Kanjeng Nabi nyokon dek ke Gusti Allah tak ridho bila beda umat masuk dalam neraka. Amin kok teh. Lagi lapar ki. Ngantok. Niki kita kereng Pak. Deki beda lebih kerengan boleh Pak. Cek cengeng. Enggi napa enggi? Enggi napa enggi? Enggi Pak. Karena cinta Pak nika Pak. Beda telok. Beda telok. Mare oning sampian. Oreng cinta. Bunga. Enggi napa enggi? Enggi napa enggi? Bunga Pak. Ben orang gelap Pak bila bunga Pak. Mesti apa yang dicintainya mesti atoro Pak. Saya kecintai mesti atoro sampean cinta dek Gusti Kanjeng Nabi kula serang sampean otomatis kudu atoro dek orang yang saya kecintai Pak. Engki napa engki? Engki napa engki? Oh cinta kapi bunga. Asyukur ke Allah Ta'ala. Amulot as-salawatan alhamdulillah ini kecepon Maki Abdul Malik Puru biar kita kan bisa menambah iman juga bisa menambah amal ibadah kula ajunan saja ya ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman cinta kan tobu teh Pak ini kasih nomor 2. Napa buktiin sampean cinta ada Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jak kebeter orang nong rancak swarga kabeh. Separuh sing ngucap. Orang tentemor nong rancak di sana apa boleh kan tuh? Tobai peampean tobai pancor kapi swarga kapi amin sampean mulai kadi to tempat sangkupi rahmat Allah sangkupi pengapuran Allah mulai sampean tu sana sabora kapi swarga kapi korja ngico Pak mon ngico tuli bebe pakaja tuli baba ngambeng Pak mungkoro lain apa insyaallah Pak petik itu sana sampean peraja itu sana sampean pelebar itu sana sampean Allah maha pengapora juga nanti raja pengaporan epon Allah subhanahu korja ngico paham Ki Pak kujuk mata kerja kak desa Pak anyar mele sepeda PCX Pak iki coba orang tekerjat apa tak tekerjat Pak aja tekerjat apa tak tekerjat kerjat kula tak ada buah kantor kasa bedok Timur Roma sorbo aja gede aja paham
Andi sampai pak, pelempo setahun ngare pak. Terong aku lembana pak. Abu elang pak. Tekerjat napa tak tekerjat. Pekaja tekerjat napa tak tekerjat. Mentak deke orang sekecok gelek rito. Nyeporah pak. Sampai bila pak orang gelek pak. Pecakang abejeng pak. Pecakang maca Quran pak. Pecakang pak maca solawat pak. Mun ki ngicok pak tak bebeli pak. Ki ngambeng kencerna pak. Hereje. Manter pada selamat kapi. Iya tuli bebeli. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Faham tinggi. Paham tinggi. Engki pak. Juga mbak desa nomor 2 pak. Pada kia pak. Si adukung. Tokang tuting. Bada. Oning maksudnya gue udah. Oning tokang tuting sam. Wajo. Anyan melek oleh seminggu. Ayo. Nah, pak. Si tuting pada pak. Pada bitong malengki ya pak. Herje. Wak disebodo sampai lempo. Tuli kerenai. Seat huting. Ben singicok. Pada. Manter pada selamat gapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manika pak. Ngireng. Kalau kita memang betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti. Kenapa selampane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa bisaos ikuti pak. Engki napa engki. Napa saya pada pak Gusti Kanjeng Nabi. Napa saya lampane Gusti Kanjeng Nabi. Kule sarang acunan setajah pakon ikutin. Apa masuk Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kule sarang pancenan panega pak si nomor 2 pak. Kanjeng Nabi akhlak bagus ngire. Kanjeng Nabi gato debuna. Masya Allah beliau peraten. Beliau juga nan pak. Masya Allah niseran pak. Beliau kadinto selera na pak. Masya Allah ganteng luar biasa pak. Subhanallah. Nikah Nabi na kule sarang ajunan seteja. Sepaki. Bekal nyafaatin kule sarang ajunan seteja. Amin Allahumma. Napa siyandalaki na kule sarang ajunan seteja pak. Lakon apa nih ke odi ning itunya. Selama odi pak. Ada siyandalaki na pak. Kecebuh pertolongan. Syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cok bungam puaki polan abo se ahli ibadah. Cok bungam puaki polan abo se sepenika pak. Takut terima bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kudeku hanya pertolongan syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Manikah. Senomor 3 dan kula sarang ajunan seteja di samping dan kula ajunan asyukur ka Allah menampakkan kebahagiaan kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nan kula sarang sampian pakon atoro pakon ni gundi natson nata Gusti Kanjeng Nabi ngireng lelampana Gusti Kanjeng Nabi. Nikah juga nan membunga Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 2. Seterakhir senomor 3 pak. Kenapa make lelampana Gusti Kanjeng Nabi natson nata Gusti Kanjeng Nabi. Amanah setina isarang Gusti Kanjeng Nabi. Agama es. Pakaja agama es. Islam. Pakon jaga. Jepun si gelak. Dia boleh kayak Abdul Malik kak dinto pak. Boleh sarang panjenengan. Ngako cinta ada Gusti Kanjeng Nabi.
sayang, cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi, bunga mungkin. Tapi syariat teh juga, syariat teh bela, kobater Pak, datang kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Tengate Pak, keni serena foto Pak. Paham tinggi? Paham tinggi? Ini serena kana gini nih kasih beri ada benih. Pani pikir Pak. Mantar pada selamat tekapi. Amin Allahumma. Ngaku cinta Kanjeng Nabi. Tapi ningale mireng ulama ecale habaib dihina kulis sarang sampean neng kulis sarang sampean tak bela kulis sarang sampean tak pegel gendak bohong. Mantar pada selamat tekapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tengate Pak, jaga syariat Pak, amar ma'ruf nahi mungkar kadinto Pak. Masya Allah, seampun bedah nikah ngawal ten kula ajunan sedaja para laskar kadinto. Masya Allah, laskar FPI PRI udah laskar sakera apa nikah Pak, make sakera makraki kayak Pak, tetap semangat menikah Pak. Masya Allah, takbir. Siap ajaga ulama habaib, takbir. Ajaga agama takbir. Oke Pak, roking. Tapi setidaknya madengagi kula sareng panjenengan sedaja marih gugur kewajibannya Pak. Karena kula sareng sampean wajib amar ma'ruf nahi menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pepadeng Pak, cek bahwa ariyah mungkar. Pepadeng kula sareng sampean tak seneng kemungkaran, ariyah kezaliman. Pepadeng sampean kantoh tak seneng dek ke perkara zalim Pak. Tengah-teh jepun mak gawe Abdul Malik gelek. Kapan le capok minyak 2 liter. Emmi 5 biji. Pakai tek Pak, mantar pada selamat tekapi. Amin Allahumma. Tengah teh milih pemimpin, engkin apa engki? Tanggung jawab kula ajunan sedaja, tak usah pemimpin Pak. Siapapun yang mendukung kemalengan gelek Pak, ibitong maling Pak. Siapapun yang mendukung kezaliman, kemungkaran, berarti orang gelek pada zalim, pada mungkar, make kiai Pak. Mantar pada selamat tekapi. Tengate Pak. Ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil maksiati maksiatun. Apa tengate cek kebaik kerja hukum, cek kebaik kerja politik, cek kebaik kerja agama panika Pak. Engki apa engki? Engki apa engki? Kuli sareng panjenengan saja tanggung jawab menjaga amanah saya paringi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama seperti kemerdekaan Indonesia ini KNKRI bentuk perlu jaga kia Pak. Jangan korokeng mengibarkan bendera, tapi kulit sareng sampean tahu kalau negara ini diobrak-abrik, tahu kalau negara ini diancam bahaya. Pak kulit sareng sampean neng Pak, tengate Pak. Paham tinggi. Namun kita mudah-mudahan kalau ben kerabon Habibun al Mahbub, Habib Raihan, masya Allah, ben Habib Husin, Habib Muhammad kan toh masya Allah malar muka toron rahmat, toron maufirah epon dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pertolongan Allah, pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pemimpin yang betul-betul amanah, adil dan juga cinta kepada bangsanya dan rakyatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mula tahu mula padeng zalim, mula padeng tanda ke ulama, mula padeng tanda ke habaib, mula padeng leburnya ke ulama, leburnya ke habaib. Jak dokong Pak, pada sampai nibitong, pada zalimah, pada mungkarah, make kiai, pada tak nampik serap menikah Pak. Jala padeng Pak tahu Pak. Masya Allah. Pek
Pikir menikah pikir kini serena foto masa depan Pak. Benih mikirin hanya kesenangan dunia, mikirin tabu mangkin menikah Pak. Pikirin foto. Mun benih kulit serang sampean saya mangkin seajuang Pak. Karena amanah menikah setujukan di umat Islam. Bumul kadung lopot Pak. Tunggu kehancuran akan datang Pak. Menteri pada Islam berkapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon tak ning bit menikah nikah Habib Rabu. Ini mun kula kadung abid sajen ngamuk sajen yang talakim nik menikah. Menteri pada Islam berkapi. Amin Allahumma. Sekali dintoh memator fa in kana sawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan. Manabi beda kasayan kelerasan kata seteja kosakanipun Allah Subhanahu wa taala. Manabi beda kalopotan keleruan ki karena keputun abdi atau benafsu setan saya kudu abdi selalu agabu abdina kibatan kaulah nyon sapora sita ada batas saya sapora tinggi. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.